Marshallem Uibamar Uibapaukar update Tokjari. Prime Minister Nalupa Kro Lising Nifuga Mathoy, Samanga Yanpaki Infrastructure Project Mafan Review Tawre. Prime Minister Narendra Modi na Yum Sagasun Bidda Lupa Kro Lising Nifuga Mathoy, Samanga Yanpaki State Tarakum Toy the Packet Pamarweba, Infrastructure Project Mafan Review Tawre. Center Amazon State Government Sing Yawa ICT based multi-modern platform for proactive governance and timely implementation PR AGATI Fagtigi Nifuga Mathoy Suba Mifam Tangbal Lokibada project sing Adum Hana review Tauke. Review Taukipa and Parks Project Mafanadudi, Ministry of Road Transport and Highways Project Home, Ministry of Railways Dagi Ani, Ministry of Power, Ministry of Coal, Ministry of Petroleum and National Gas Samasong, Ministry of Health and Family Welfare Dagi Amamni and the Prime Minister's Office Dagi Thokpa Statement Amanhaige. Processing Adu Chhattisgarh, Punjab, Bihar, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Jharkhand, Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Assam, Gujarat, Maharashtra, Amasong Arunachal Pradesh ka mari lainabasingni. Infrastructure projects ki planning ki damak Prime Minister na Ministry sing amasong state government sing da PM Gati Sakti Portin Sin na papagdak piki wali sana ki ba adda Prime Minister Narendra Modi na Amrit Sarovar Mission chu review tawgi amasong Kisanganj Bihar amasong border Gujarat da drone singi khudang da Amrit Sarovar site singi aseng basak da madu yengke Nongju tha outringe ki mamang da Amrit Sarovar ki thabagadu mafung phana loisina da babhagna Ministry sing amasong state government panamak da khangan ke scheme madu ki makha da Amrit Sarovar Lising Jangkai Rongi target aduk matam chan loisin na bagitamak mahangna block level monitoring tauna na basusian na kangan ke. Mission nasi tung kitamak lepaka sigi mafum puna magde ising yok tu na tamna na bagini. Mission nasi hek loi bagai ising tung tu na lai bagi capacity ado cubic liter kro Jangkai rom oigani. Pangani pariba sorak ba carbon sequestration ado sahida ton lising kuntragani thoi rom oigani masong ground water reserves ado cubic liter million kungani thoi ihala bayai. Masih pun maki matakta mafung phana loisilaba Amrit Sarovar sing da kun laikai ki thabak thong sing mayol oiraktuna amasung saruk yabe hengkalaktuna jan bhagidari gi ihul adu hengkathan kani ana Prime Minister Office na thokpa statement amanhai ke ising joktuna thambagi matangda jal safat rangoli competition gumba school angang sing ki thabak sing Sat puja gumba lining ki komai sing pangthokpa masung swasta arali gumba social activity kaya Amrit Sarovar mafam sing da pangthokle Pagdi mifam sing da housing popular lupa ko lakh 15.82 ki project sa hungkun ganipan review tawkre ana statement aduna haike Sri Lanka da Adani group na wind power project da sel thada gadawri Adani group na packet kadaba $1 million samri nifu kani thogi wind power project ama approve dawduna Sri Lanka bankrupt oire laukto ki pamatung dagi makoi ki hanba sova foreign investment adu ngasi sel kanglaba lebak aduna laukthokre haire Sri Lanka ki Board of Investment na wathokoiraba Taikun Gautam Adani ki business MPR adugi sarukoiriba MPR adugi sarukoiriba Adani Green Energy nei that asigi awangda wind farm ani lingkhalagani Apun investment adu $1 million samri ni fugani thoi yawgani amasung plan ani aduna lisingani kunga mga fawada National Grid da power figani ana statement amada Board of Investment aduna haige $1 million started ki strategic port terminal project ama lisingani kunga mathoida Colombo da Adani group da Sri Lanka na piki padugi matung masigi project asi laki bane masigi piri ba kudong chapa si reason asida China ki paktok chak thor liba safo dugi matang da New Delhi ki engkalak liba nongnang ba kokhan na ba hona ba amo ina pak chauna unai amasung Indian government contractor amoina Adani group adubo nominate tawge Dubai amasung Singapore ki marakta amata ngaraba deep sea container port Colombo harbor design hana operate tawba terminal mahiak manakda kilometer 1.4 meter kuluba zedi amagi farm aduna sagane Energy Minister Kansana Wijekrana wind farm project adu aroibo ina liepna na yum sagai san mitta Colombo da Adani offices jeng kamhaka una kre haike aikoina po francing adu December kun gamari phawpa ki manungda commission tawna na asa thawri ana magna haike Israeli troops na Palestinian taraga mathoi adkre Israel na kudum chantuna tamliba Palestinian ke West Bank da Israel ki troops na city amada ngarang chathaki bariya damada yamdrabadu nang mai pai mari amasung misam mari yauna Palestinian taraga mathoi
हारख्रे अमसुंग चाम हेन सोखरे अन लालहौलु ग्रुप सिंग अमसुंग मेडिकल ऑफिसर सिंग हाइग्रे सादरप याबा अटैक सिंग थौरंग तवी हाइब्रिड सिंग बा डिटेन तौनब होनबदा नोंमै कापसिलकपदगी ट्रुप सिंगना हंदुना कापखे अन इजरायली मिलिटरी हाइखे कामनब अदुदा इजरायल की नकंद सीबा नत्रगना सोकप यावखिदे अन स्टेटमेंट अमदा इजरायली आर्मी हाइखे युममगी मनुदा पैलेस्टाइनियन फैक्शन इस्लामिक जिहाद की नेवलस कमांडर अनि इजरायल ट्रुप सिंगना कोसिलखिबदगी अतै खुलाई पाइबो मियोय सिंग खुथोकनरखिबनी अन इस्लामिक अदुना हाइखे बोखाइब सिंगी मखोन ताके अमसुंग नहा सिंगना आर्मोन ट्रांसपोर्ट सिंगना नुंगना थाजिनखे सिगी बसिंग अदुगी मनुंगदा मसागी चाहि हुंबोदरा निथोय सुरबा नुपा अमा अमसुंग चाहि तरागा मरि तंगारिबा नुपा मसा अमा जावना मिसम मरि यावखे नोंमै पाइब सिंग अमसुंग मिसम सिंग जावना लिसिंग अनि कुलुमदोइदा पैलेस्टाइनियन ओवरनि थोय सिग्रे हाना पैलेस्टाइनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हाइगे इजरायल की फॉरेन मिनिस्ट्री की मतुगिना चप मानबा मतम मदुदा पैलेस्टाइनियन अटैक सिंगदा इजरायली तारा अमसुंग यूक्रेनियन टूरिस्ट अमा सिग्रे हाइगे कंबोडिया द बर्ड फ्लू न नाबा सही तरागा मथोयगी नुपी मसा अमा सिग्रे कंबोडिया द मसा की सही तरागा मथोय सुबुदा ngairi नुपी मसा अमा बर्ड फ्लू न नाबदगी लैहिते अन लेबागा सिगी हेल्थ ऑफिसर सिन फोंगदोखरे ऑफिसर सिंग अदुगी मतुगिना मधु कुमजाली सिंगनी तरागा मरिदगी हौजुक फावबकी मनुंगदा थेंगनाबा S5N1 इन्फेक्शन न मरम ओइदुना लेबागा सिदा मिसिबगी आहनबा केसनी एवियन इन्फ्लुएंजा हाना सुखंगनाबा बर्ड फ्लू असे महौसना युमदा नत्रगना फार्मदा लोइबो चेकसिंगदा सांदोगे मसुंग कुमजा लिसिंग अमगा चांपन मरफुदरा तारेट फावदा लाइना असि मियोबेदा थ्रेट अमोय किदे सहियसदा होंगकोंगदा लेबा अहिंबा येनगनु अमदी अतै उसेक्या योलिबा कैथेल सिंग लाखिबा विजिटर सिंग मरक्ता लाइना असि सांदोरखे मालेंगी वनम योइबदा थेंगनाबा लाइना असि की केसिंग इन्फेक्शन लेरबा उसेक सिंगदा हाक्थेंगना समनाबदगी थोगे हंदकदा तोगान तोगान बा मामल सिंगदा लाइना असि की इन्फेक्शन सिंग लेरंबा याय हाबगी अकीबा लेरखिबगा लोइना वायरस असि मी अमगा की मरक्ता लाइना सांदोरपा याय हाबगी अकीबा लाखे नागालैंड बीजेपी की प्रेसिडेंट टेमजेन दा वोट पीदनबा आइकिबा एनएसएन आईएम की लुसिंगबा फारे थासिगे कुनगा दरेत पांगथोकदोरिबा नागालैंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मेखलदा मिरेपोरिबा बीजेपी नागालैंड की प्रेसिडेंट टेमजेन इमना आंगलोद वोट पीदनबा मियामदा आइकिबा एनएसएन आईएम की लुसिंगबा लानवाटी जामिर फारे हारे नागालैंड पुलिस ना हिरमसिगा मरि लेना फंगदोरखिबदा अलोंगता की कंस्टिट्युएंसीदा मिरेपोरिबा बीजेपी की चीफ टेमजेन इमनादा वोट बीदनबा एनएसएन आईएम की लुसिंगबा असिना एसी अदुगी मियामदा खंगनखिबने मदुगी मदुंग औकिबा युमजगा चनमिकी नुमिदांगदा असम राइफल्स की कंगु अमन माकबो फाखिबने असम राइफल्स ना महक फारबा मतुंग नागालैंड पुलिस की कस्टडीदा खुसना रखरे हारे स्टेटस दा पांगथोकदोरिबा मिखल मरि लेना तोंगान तोंगानबा पॉलिटिकल पार्टी सिन अकन ममोंगदा थबक पाइखनरिगे बरकसिदा NACN GRPN अलोंग ताकिया सिदा लेरिबा एसीदा लेरिबा मियामदा नागालैंड बीजेपी के प्रेसिडेंट टेमजेन इमनादा वोट पीदनबा खंगलमखिबने NACN GRPN की मतुगिना नागालैंड बीजेपी की प्रेसिडेंट टेमजेन इमना एंटी नागा की वखलोन चेनबा मियोने मरबदुने ACS की मनुंग चनबा खुंगंग कुंट्रादा लेरिबा मियोइसना मंगोदा मतेंग पांगलोइदेबनी हाना फंगदोखिबगा लोइनना करिगुंबा हारिबा असि ओन तैनबदा टेमजेनदा मतेंग पांगलंबा मियोइसिंग मथक्ता अकनबे एक्शन लौकतकनी हानसु की हालमखिबने मसिगी मथक्ता नागालैंड बीजेपी की प्रेसिडेंट टेमजेन स्टेट असिबो हिंदू लाइनिंग सत्पसिंगी स्टेट ओंथोकनबा होनरी हाइनसु NACN GRPN की माइकेदगी मराल सिरगले पनबियाबदी हतक पांगथोकदरबा मिखल असदा बीजेपी ना रूलिंग पार्टी ओरिबा NDPP गा पुना सामिनरी अमदी सीट हुंफु लेबा मिखल असदा बीजेपी ना सीट कुंदा मखोइगी मिरेप थादोक्तुना लंबा तौनगदौरी इंडिया अमसुंग म्यांमार अनिगी लोनबा ngamkhoi sarukta leiramba naga lalhubagi kem thugaigre अरुणाचल प्रदेश पुलिस ना इंडिया अमसुंग म्यांमार लेबाक अनिगी ताइनबा ngamkhoi sarukjingda sathariba counter insurgency operation की saruk मोइना ngasi naga lalhulub ENNG की kem ama thugaiba ngamkhiba loinana masing jamla phusukulai sing phagat pagam khre hari अरुणाचल प्रदेश पुलिस की रिपोर्ट मतुंगिना चालांग डिस्ट्रिक्ट की मनों चनबा saruk kharada नागा lalhulub ENNG की खुलाई पाइबा मियोसिंग जामना एक्टिव होइना लेरे हाइबगी पाव फंगलबा मतुंग अरुणाचल प्रदेश की अखनबा टीम अमना डिस्ट्रिक्ट अदुगी सिंगनबा मफम सिंदा संगसिंदुदा थिबा हुंबगी थबक चथकी मदुदा स्टन्नागा नेशनल गवर्नमेंट ENNG की केंद्र सिंगना सिनबा कंपनी हाइबा केमनी हाइबा अमा थेंगनबा ngamkhiba लोइनना केम मदु मई थादुक्तुना मंगनख्रे मदुगा लोइनना केम अदुदगी पुलिसना यामलबा खुजु खुलाई सिंचो फगत पंगमख्रे हारि अरुणाचल प्रदेश पुलिस की सीनियर ऑफिसर अमना फोंगदोरखिबगी मतुगिना था खरागी ममांगदगी
ENNG na Sanglang District ki miyamda aki akang pawhanba yaba thabak sing chathare habagi paw phangki madugi matung auki lebak pokpa namit phangki ba thajaba yaba paw amagi matungina Arunachal Pradesh Police ki Special Task Force STF amasung Sanglang Police ki team amana counter operation atu sathagi bane ngasiyu angan weda police ki team amana khangawdana sathari ba operation aduna marap oraga kem aduda leirambal alawba manga mapam adu thaduk tan sen ki ba police na thengna ki haire Afghan Taliban ki acting deputy prime minister unagre Pakistan ki defense minister Khwaja Asif Nalusing ba awang pata ki mihut kangbu amari jum chakai sinabita Afghanistan ki Taliban government ki acting deputy prime minister Mullah Abdul Ghani Baradar unagre amasong thengna ba thawrang sing jawna security ka mari leina ba awafam sing khanagre thangna leiba lepak ani ki mari sing phibam sokse lagli Asif ki khongsata inter services intelligence ISI की Chief Lieutenant General Nadim Anjum Foreign Secretary Asad Majid Khan Charge the affairs to Afghanistan Ubaidul Rahman Nizamni amasung Afghanistan ki damak Pakistan ki akanaba mihut Muhammad Sadiq Yawi Nakanina economic cooperation regional connectivity trade amasung lebak ani ki mari sing khanaki an Afghan Council of Ministers Prime Minister dagi thadorak pasero laman haiki Pakistan की जेल सिंह फारग थमलिबा तालिबान प्रिजनर सिंह थादोरकनब अफगान डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर न पाकिस्तान की मिहुत कांगपुदा हाइके लेबागनी की मरु ओइब बॉर्डर क्रॉसिंग तोरख अमसुंग सामंदा हेनबा खुदोंग चाबसिंग थमननबसु महना खंगन की अनचेरोलतन हाइके पाकिस्तान अमसुंग अफगानिस्तान थंगनब लेबाक सिंगनी अमसुंग अफबा मरी थमनगदबनी इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान न पाकिस्तान का कमर्शियल अमसुंग इकोनॉमिक रिलेशन सिंग हकदन बपामी मरमदे असिगुम मरी सिंग असि लेबाक अनिमकी इंटरेस्ट तनी हना बरादर फंगदोकी हना सेरोलतुन हाइके पॉलिटिकल अमसुंग सिक्योरिटी इशू सिंगना लेबाक अनिकी मरकदा ट्रेड अमसुंग इकोनॉमिक ओइबो ओवरफॉर्म सिंगदा अकाइबा पिहलोइदबनी अमसुंग पॉलिटिकल अमसुंग सिक्योरिटी की ओइबो प्रॉब्लम सिंगदा की तोंगाना थमगदबनी हना महना फंगदोकी प्रॉब्लम सिंग लोइसनन पाकिस्तान की मैकीदगी अफगानिस्तान दा थाजबा पिकी प्रॉब्लम सिंग असि लोइसनन की थौरांग सिंग हेंगदन मरी लेनबा Ministry sing amsung committee sing da haigani ana Pakistan ki maike dagi phongdoraki ana cheroladuna haire border officials sing marakta wari sanaba awba yadabana maram orga lepagani ki marakta leiba torkham border trading amsung crossing point thing banabit humni sure Afghanistan dagi miyam Pakistan da layingnan ba sathok chisin tawbada akaiba pi da bikyona Pakistan ki wasak sing ngaktre ana maral siraduna Afghan maite dagi border crossing adu thingjan ke Afghan की सेरोल अदुदा सिक्योरिटी का अमरी लेनबा इशू सिंग खनबगी ओवफम पल्ले अथवा तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP की लालौबा सिंग अफगानिस्तान की लम सिनहरक पाकिस्तान अटैक तौबगी इशू पाकिस्तान दा पुगत की अनथाजनरे TTP ना अंदक थाखरा असदा अटैक हेंगलकली अमसोंग तालिबान ना अफगानिस्तान पाइख्रब मतुंगदा TTP की मपांगल कांखलक माले चाइना अमसोंग रूसिया ना नक्सिनबा मरी उथोखरे Russia na Ukraine da sathariba lan asida China na hena chauna support pirak pa yai haida mai ke kya na nungnang ba poklingai talak da ngasi lebagani ki leader sing marakta mifam pang thok tun yamna naksina bambari adu thokre Chinese Communist Party ki khwadagi senior orba foreign policy official oriba Wang Yi na Russia da thonglaki ba se PDP ki lepa kya na yamna kumni yangsili Prime Minister Wang Yi na Russian President Vladimir Putin ka unabada Putin na lebak ani sigi mari bu yamna thagat ki Loinana Chinese President Xi Jinping su Russia da lakani ana Russia na thajai ana phangdoke Malem ki phambak the People's Republic of China amasong Russian Republic ki marakda mating pina bhaibasi malem ki pibam tangdu laita hanana pakidamak yamna maruoi haina Putin na haike Wangna China amasong Russia ki mari asi atopa hum subalebak amatagi mayokta nate aduga atopa hum subalebak sina pressure pibasu yaroidaba mani hana phangdoke Mamangda Wangna Russian Foreign Minister Sergei Lavrov ko unat na wari sana ki maduda Lavrov na malem gi irang marakta lebak ani asigi mari yamna saukalakli amasong amana amagi interest ngakthok na bagidamag masin kangthok na ba sem sari an Lavrov na haike China na Russia ka mari hena naksin na pa miyang thamli masigi mari asi pangkhai leite an Wang na haike Russia na Ukraine da landa ba si China na ngasi phawwa janing da phongdok pa daudri irang asi United States NATO amasong Ukraine na thogan bani ana Russian na tawba sarsadu China na susawale masigi kulang oina China na Taiwan gi su matangda United States ka ungkana ba Russia na China ba su support tok chile Wang nang rang Russia ki National Security Council ki sakti yamna leiba Secretary Nikolai Prigozhin ka su unaki maduda Prigozhin na China amasong Russia ki alliance nam thabang ngamdanaba henna naksina na thabak tawgada bani hana phangdoke
Nakalamromdana Putin na treaty suspend tauki tauduna asoba asoiba thabak tauri Biden. United States amasung Russia gi marakta leiba aroiba nuclear arms control treaty suspend tauna na Russian president Vladimir Putin na firep lauki badu asoba asoiba manihana US ki president Joe Biden na phangdokre. Biden asi Poland military alliance NATO North Atlantic Treaty Organization ki nokpok maike gi leader singda thajaba pina na pakita paklaki bani allies singda wangang bada Biden na New Start haraga khangnaba treaty bo Putin na suspend tauki badu kana yaningdaba phangdokhe. Poland amasung Ukraine da namit marini ki khongsat oina lakiba Biden na maki khongsat loisinba oina Boko S 9 ki leader singa unaki masigi Boko N 9 hariba asi NATO gi ambana nongpok maike gi lebak singni English ani taraga marida Russian Ukraine gi Crimea lamdam khudum sansin krapa matung da makoy asi amuto oina punsilaki bani Russia na landaba horakpa matamda Ukraine khakta masanging tawkiba nate PDB pumbana UK asida soba sanging mayong naki Europe sanging tawki America po sanging tawki NATO po sanging tawki amasung democracy satpa kudingmak po sanging tawki ana Biden haike NATO members ang kinunang bak o kan nabuho na doon na Biden na Amerika gi akan bakut lengdan na layri Ukraine bo aktok pada kaitong nungda sok thapa layri ana phangdoki Western allies sing na akoy matampo na magi oina losin ki papami Vladimir Putin Russia ki President Vladimir Putin na maki State of the Nation address speak pada Ukraine da Moscow ki offensive systematic oiba oina makha sathana bangasi wasakre Khongthang naina aikoina bayuk dariba pantam singadu aikoina section amasung systematic oina loisin gani ana Ukraine da Moscow na military ki thabak laukhat kiba adugi ahanba sahi farakadaba adugi mak oina na Putin na haike Ukraine da lan ki thak jawna wangkhalak lipa asigidamak West na aran bapuna bagadu tawkibani ana mangna haike Ukraine conflict tokan ba masi hena wangkhalak kiba awaba tarapa miyamgi masing puna magasigi marat adu Western allies singini ana Russia ki makok thongba official sing amasung political allies na Putin na haike West na mafam amagi conflict bo global conflict am on thok na ba khonari amasung aikoina sana ba mo amata pa khompi gani aikoi gele ba ka se hingba abes ki matangda aikoina wa ngangli bani ada bhagna makhata ki Russia ki president Putin ge wafam sing asi yamna arun ba amu oina sin ki ba US president Joe Biden na kepta la ki ba khongsat amagi nong magi matung da phangdo ki bani US president aduna anoba khusu khulai sing da Ukraine da dollar million samanga pinana ba wasaki amsung Russia ki landarak ba adugi ahanba sahi farak panamit ki mak oinan amak palaitaba Amerika ki sagat pa pinana ba wasaki maragasada US amasung Russia ki marakta strategic nuclear arsenal sing akanaba ngamkhai thamliba US ka tawnaba anoba START treaty da Russia na sarukya ba adu togle an president Putin nga si phongdokre masigi matang da na ngasi tangai fadana laukthok limadudi strategic offensive arms treaty adu da Russia na sarukya ba adu toglagani ani Ukraine da thokli balana do sahi amarum surakada patangkakta parliament da piba asobo warul amagi aroiba da Putin na lawmaker sing thai ke anoba START treaty adu lising ani tarada paikda sahi tawnaki amasung mathangi sahi dagi sanaba hoke US president Joe Biden na office pai ke bagi hek matung ayan basahi manga amagi su lising ani kun ga mathoida treaty adu sangdoke Hariba treaty aduna United States amasung Russia na sinaba yaba strategic nuclear warheading masing akak naba thami masina lena amasung submarine based missile sing amasung bomber sing gi deployment gi akak naba thami expert sing gi matungina warhead ising taruk rom leiduna Russia na malem gi manungda nuclear khulai sing gi khwadigi chawba stockpile adulai planet asibo karakhana mangan takana dabagi matik sana Russia amasung United States na pulaga malem gi nuclear warhead sing sada marfudra rom paituna leire Geneva dagi fangba pawg da Ukraine lan asida misam lising hifan hena sigre ani human rights office na ngasi phangdokre aduba masing asi ana punna lising tariet samaga marfudra mapan sigre aba masing adu dagi yamna hian gre harba miu sing adu gi sada marfudra rom di explosive weapon sing na hat ke bane Ukraine ta monitor kyamorom thamliba human rights commission na masing thiba adu hojik cha thariba maram na official oiba masing asidagi asengba apunba masing adu di yamna hian na wangani hena makhoina thajari Putin na nuclear forcing hengkana na phangdokre sahi asida Sarmat nuclear missile sinar gani Russia gi anoba Samrat intercontinental ballistic missile adu test of the mighty gre aiba US report singi matung missile adu sahi asta sinar gani anagasi Russia gi president Vladimir Putin na phangdokre nangsu leba ki analysis na Satan tu aina mingthon ba Samrat adu nuclear warhead kyamrom pubangami amasung madu Putin na invincible Haina singthariba Russia ki next generation missile singki manungdagi amane
Russia the defender of the fatherland day oina Kremlin thadokpa video amada Samrat missile system adugi hanba launcher adu sahiyesta combat duty da thamlagani anamang haiki Samrat adu zewlasida test amada mai fakidre haiki basak maming taktaba US official anige wafam adu CNN na haiki adu report adugi matang da matpi ba haibasi defense ministry gi thabak manung sanbada mat piroi aina ngarang Kremlin da wangangloi Dmitry Peskov na haiki President Putin wangang ki badu Russia ki military na thangnava Ukraine da sangsin ki adu ki hanba sahi pharakadabagi nongmagi mamang dane ebi Samrat missile aduna art ki madagda leiba target ama hekta da thamba thaba ngami amasong Kremlin gi yekna basing bo anirak khandan gani ana Putin na haike kangfal samudra amasong nongtak ta yumpam oiba nuclear missile sing ki batang da paladuna Putin na mamang gi gumna aikhoina nuclear triad kangkhat anbada ahen baming sangani haike aikoni air base hypersonic Kinzhal systems ki mass production pakas athagani amasong sea based zircon hypersonic missile sing ki mass supply sauragani ana Putin haige Russian irai nimit South Africa da China na punna China ga punna military exercise sing auragani amasong hypersonic missile sing panba frigate ama thagre Ukraine da kulai pisinduna lan adu pamalem gi oiva conflict ama US na onthok pagi damakta maran siraduna Putin na US ka tawnaba New STRT Strategic Arms Reduction Treaty adu leba pupan mita toke ngarang jam sagai san mita Putin na senagi makok thongba diplomat Wang Yibo Kremlin da taramna oke masung leba kanigi mari anu pathakte hengat kre araduna senagi lusing ba Xi Jinping na Russia da laglagani law thoke Xi Jinping irai mita peace space ama pira bhayai adu Russia ki trop singna Ukraine territory kudum chalinga da santi ki wangang na bakana roi anda Ukraine haike Aroibeda content sing asiki markuiba pau khara asiba pau damjariba Manipur local news YouTube channel asedagi yangberiba punama padhagasari channel asada domda kanarabadi subscribe tawi business subscribe tawi romoloinana like and share to busuka wiganuk namakpo amakhanna thagasari